Kirendo wariaroro tite na mbere utukuboru wari ndene ya stundo chietu na kiri Nteto chietu chia Weru the muna kinya Ithatu. Kiri mubango na yo siasa tukwetha tukaire mantu igi nkuchanio cho tongeria cho kujiro ndene county emiro kaiteneka aratu karinde na mheshimiwa Karenga na Franklin Karote arabethirite bakia na maoni onkulani mheshimiwa Karenga akiwa thinira nene ni abunge bara bakwithira bakirona gavana nawe Karote akiwa thinira nene ni gavana Kawira nonto noti kwenda ngwataniro na banki ita nambere kwa na batu kulukura 40188 namba yetu SMS kiri mutambo yo Facebook wetwira maoni yaku ni jeri kurura nkuchane cho tongeria cho kujiro ndene ya county emero kaiteneka yani utukuthurandite kiri Nteto chia Weru thaa Ithatu. Urawari MC wa Kithindi vendikaithia kuwa ando chemeru ya chukujiro kaiteneka cia kisiasa itethira nonto ni utongeria bukuruirwa. Akaribembe kuwa batete gire kuingo metho ni gavana Kawira na micemo yokolea bakiwa barenda maendeleo na timantu igie kuruthanwa. Kiri aro siasa turumureka nkuchane cho tongeria county na Meru ira idetete mwakio kisiasa kaiteneka. Minister wa karibu ndene Professor Kithura Kindege kuwa ndene ya meri 6 akithira kuthira nkuchano chia miaka ati Meru na Thaa nithi. Anko watu ni kiri Nteto chia Weru thaa Ithatu unibetoa MUTEMBEI Edward mwetoa mathithio ni CD Karwitha. Uri siasa sietite na mbere kumata na mpatho chia utongeria kuoneka Meru urawari MC wa Kithindi Daktari ndivendikaithia uwete kwina etumi mutongeria ritangwe yawe na akira CS mithikali nturete na mbere kuritangwe yawe yo minister na wene ndi gavana Kawira na Kathuri Murungi bete na mbere ututira county ya Meru kaiteneka kenda Meru bethira bakiona witi na mbere kaithia nongelete na kuwa mbicha ire yethire nende ikiona none atongeria na nene ndene ya county Meru kiri muchemino ya Rais Nteto ya Mbicendo kwira chokereti Meru ndao kaiteneka. Dennis Mugendi ana ripotie. Kirisini twa Meru Kathuri Murungi gavana Kawira Mwangaza na minister mithikali nturi utiwe ati kwendi gutwika njorua ya Meru kana kingpin yani mutongeria munene wa Meru uria Rais Ruto akaethia mwitikikwa wawe kiri gukinyira Meru kana Ameru kumukinyira. Intangurutano iria MC wa ugatene wa Kithindi vendikaithia akuga nio ikwithia nthi na ndi guku Meru ni kujiritwe mbere buru mucemanio jura jwari na akuru na kinya kiuthurano ne kia maromba kiria kirathithikite mucinorare Igembe North Rais Ruto ari mugeni wa gitio thinere rikuo thai thina tira tuturatu thwana iria thina te mutuma thina te Kawira thinya te MCAs thina te okolea thina te urithibwangwe thina te mirandi thina ni ndwa ireo ya tongeria betu bathatu Kathuri Mithika na Kawira areo bakienda kuria ati neko kana bakiru yaira no kate ati neko ukwa kingpin wa Meru. Recently ituronete MPs betu na MCAs na tongeria ba Meru bai na Nakuru state launch na kuririkana Kawira nuo bangite muchemani ura yotri manithia tongeria betu ba Meru na President Ruto na Nakuru na tongeria betu batawiritwe. I'm very sure lentoria tawirirwe nondo tu otumikire. I'm very sure Kathuri Murungi atawererwe nonto tuwe atumikire na ilazima tongeria bai barure na muchemani na inya muno yotikendelee na Nakuru state launch anonto president niwe natuendete anakwenda kumenya boro Meru ikaragari ingweti gibi atumite kwithira kwena muchemani yonge yobwithwa ndene lare yo prayer rally ya makanisa yonde kenda president ya kuona ground ni ata kukarakari au na kukwigikanu atongeria mwanya bareo abunge ona kinyanga vona ukabere kireito Murungi bakira Rais atiri nturi ni we kingpin. Nataka kurudia ile gavana wetu wa zamani amesema mheshimiwa Kiraito, na nataka tutambue kama Wameru wote kwamba
tuko na kiongozi mmoja mkubwa kuliko wengine. Hatusemi yeye ndio anatafuta nini, lakini tunasema Mithika Lentori atambuliwe, yeye ndio kiongozi wetu. Paul Wabuli nawe alikiana kuidhura siri atiri Nturi na rabetete. Kereto Mronge ameongea mandate ya kwamba kiongozi wa Meru ni Mithika Lentori. Na mimi nikiwa mkono mtaburi nimekubali kwa sababu jana usiku alisamuni wajumbe wote Mheshimiwa Rais. Tukakaa chini akatuambia kwamba mimi ndio baba yenu kwa sababu niko kule status. Na mimi ndio kutana na Ruto mara kwa mara. Na gweisirua ikirikana yari nkireba ya kumonga na kumutua Kingpin mantu yatagwiririe kawira kana kathuri bakiuga batamithwa siegi musemani jou na bari atongeria Bameru. Ni kweli niseme we also don't talk so much with my brother. Na tumeng'ang'ana na hii dunia, tumetembea kila mahali, but that relationship imepungua. Tupendane sote tukiwa viongozi wa Meru ndio tuweze kupeleka Meru yetu mbele. Mambo ya 2027 inasumbua siasa ya Meru. Kuna matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni gavana. Mbere nkwenda uchogiria president dikatho no tunaelewe thina ri Meru aramenya ati obichie mutume kuruirwa kana thina cia mutuma deputy amenya ati ya ikairwa ya MCA amenya Kingpin nuo kuruirwa nu na kumenya bau sauti yewe ne umere bwega arera Mithika Lentori ware ko chogwa na Meru county iyo ntethie na ara Nairobi acho karera kawira nawe kawira watanithia antu babangi bawe na bona kou in simple terms katukwenda kuwa atiri Mheshimiwa Mithika Lentori twario mabuongo otebio tugwitha Meru Mheshimiwa Mithika Lentori akathire interest ciawe cia na ground ine na achoka Nairobi akaritangwira Ruto amwirire kawira atianirwa na babangi ba akaomba ba coordinate no ntu muntu batianirwa nwe na walazima otianirwa nwe ndene county akethera ikathuri murungi owe senator wa Meru no senator no itukomya ngwe yawe ngwe ya senator ithera Nairobi muno ngwe ya oversight ira nenkeri kisheria kou pake awetekaniria tuke awetekaniria kana ande tongeri uba etikiria muntu akarita ngwe yawe thina ikuthira lakini ukethera Mithika akauma Nairobi bando achoka na Nturene na akwethera kathuri nwe akauma na arangwe newe senate achoka na Nturene na kankwenda kwira thina wetethira tukarwa miaka 5 urokethira yete kurombete yarombe manto mingi ombokarika muno no tunareo kinyani nti advise kawira mwangaza mwiro kinyuke no nenkeri ni Ameru oge oginyuka onenkeri ni Ameru ka Ameru bakuyukia bakauwa ibakunenkere urakua wiba uranenkanira na bate munenkera ringi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Kaitene ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza etite na mbere na mibango yokolea mite ya Ithatu okiumia akadibantere chiembe na rende ya kwirirwa ukwithira ikinya ruaro mubango yokolea ni uthito kimenero ya karibantere bakiwaneka kwenda kuinga karibantere chiembe metho batikone na kunyamari mono wa mutumantu ethingia ndaba mwirite nende batikwenda mande boot na mirengeti ndi kiraba kwenda ni tio na maendeleo ya maliku ndene ya Ntura chio Marion Karugi ayona ripotie ni akariba kumakangeta gicione bunge kia Gembe Central baraba sumerete na mudhoro kumeneria musemani wa gavana Kawira Mwangaza ywa okolea yurayo eregeri kubwithika ntere cia makiri wadini ya kiego ya Ntubocho njako munini wawe mutumantu ethingia ntuko ya kiumia yura karibaba kuwa bote bokaota gavana nendwa na thanga buruare tete ntere yu kendo kaelia kariba ntere ijini ya kubaritira ngwe na bamena mwana wa mutumantu ethingia na raba kumuri na iwate na nditetweka kinyakuwa ne okolea ne ite kubwa no ite no kolea maua na ite makiri musie kwa DG wete wone lianto baraura wobene ta no badingira manto amea nario no go take advantage yanto bano to no gwalware mwa batena sele ya education bate kuelewa na teka inyanto amba ko maybe bakeme yabi kuendelea lakini kureto nto borara musio ra imagarao kenda wonia maybe DG otebwa kwelja lakini at the end of the day kile antoraba kwelwa bilo kuthithia wowe ko kwithiria wengwa gwiro kurita itogo je na kwenda Meru bothe bamenye ati
manda mungabana tugekumia auke ni vitine yetenyo ne yete nandwa ate yete nokolea ate yete nakoya na matresi manda moyete ndato komela na tokumenya kawe yete na vitina nandwa ntorene murangone mwiri ayo deputy ngabana narekana vitina no nto ora murungu otere medo lara oraria mekerwe no yo mikro yete no nandwa ndu murungu nuatre yankima sibidare ne bati kwendere na rawa to kanyo rawa na bati kwendera menyete manto ya tokoe tokethera tokemenya na tokoria ngo isi bati kwendera CNC tikai bati kwendera imani endre ngolea ete ko thai na yenje mbwao na akaita kwa deputy o na ete njirenge na mero andra yo abo kolea naona metu na mpempe ende mama kana leo ngabana bwake ibwando anga MCA ndo anga deputy ndo batu olwele kangeta utija na tukutiria baba era wange ka umanga milioni 10 yatengete milioni 10 teri baba rendi tibu turabwediro ko akibya byalole tino kuryana kuryanga mutuma atona bundu no mutuma lakini ngang'e ne kuanga madubuti anga byabi na maana mama uwena arao matukite na arabo mu mutuma wita kokolea nao ndora uronge ontoro wa mutuma o ono mutuma no maria stima ngora uronge mama ko wenya are batu youth tuine ko wotre talante na ko enda mbese ira siamu anto batoro ana batoro ka no to mandam ngabara uti to komi to na batiri to school ya ko bando ne ko uso to ya ka so ye ko inkoro batu youth to aba na to adire school ka to ne nyango e mandam ngabara to angu e to you ato kali to katika temere nao barera ngavana Kawira nareke na kuiwatelelia na mandibuti mirengeti na matres na weti na mbere aika senteresia kuo na namenya kinya kariba yembe ni benda wa kirothoko wikirwa sibitari ndawa na yangi ya maingi ya rayombo batethia turete mandibuti mwori okenda twekira mandibuti na batu antu banyamene lakini thiatha ndeke umeke through au umete wekira kaburo tauni yetu akathera thiatha ndeke tauni yetu kithongo au umete wekira kaburo na ni umete ko launch ntukwirenge kanyankine niko umete ko launch cibitari ya itanda befute bya maternity ndu kwetu ni mandibuti na matres aito mena na romena rutia ya dokone tuku kakaburo sikwambuka yang'ang'e ni kula mandibuti na kula matres kwa no okolea uteo okolea kangeta ka kugira kaburu kwambuka uteo okolea orite kuruba kurungu wene ba kurungu wene baba inyira na bunise yelwa otwandikira ntu baba hivi lakini ng'ang'e ni kuanga mandibuti anga yako turatera mangambuti ko turatera nyambero to ande to ne bya kuria na yango kile to da good governance dirikare te mako dango ko faidi muntu umwe ya ugo kuria muntu ngombe ugoria muntu mandibuti dirikare ora dango na yake community ekenjambo atende community yote ekenja kene njera ya ndaro nando bonde nkiripotera Weru TV ku makangete Gembe Central Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Kwea kwa ndiunga ya Rais William Ruto kaunti ya Meru Jumapili ndiru ni kwari na wirire watindwa na mpatho cia kisiasa ire imatitendene kaunti ya Meru ikethira ende kuringana na ura kukarika itene kandi ya kampatho iwete na mbere kwara mukinyankuluki siasa senu munene wa bangi na bamwe bakira ngavana wa Meru Kawira Mwangaza nenjo ya kilethia turare wenkani cionekete kumatabunene andene kaunti ya Meru kiure kire kinene ni atiri Meru ya karate atongeria bainga methondo ichieta na mbere uri nawe munini wa ngavana mutumantu ethingia kwa nyumba yawe nithirite kitro stima na roi na nonga ngavana Kawira tite na mbere kumunyamaria Muchemanyo jwa maromba jwa Jumapili ndiru ntere charare kire baingi jwa batere kwethira jojeja kureta ngwataniro kire atongeria kaunti ya Meru. Tusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea. Muchemanyo jwa mwana bubu ni jwa twekire jwa kwaramia ruku gategate atongeria baba bara bathuri na kura nyuma ya ngavana Kawira kuga ati kuri na antu 10 bara ugire ni boka umoga mpatho iji. Gavana wetu ni mama Gavana Kawira kuringana nawe ni ati kaunti ya Meru itena thina indi 10 baba nibo bakuga kuri na thina. We can pretend Your Excellency uko NIS, uko na DCI, uko na EACC, uko na polisi, uko na mapasta. The story and the event unfolding in our country, you have all the sources. Meru County haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria
ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Miario ya gavana Kawira yaumire nyuma ya bunge na aria bangi kiathone kiu gikikei baimura kuga ati ni bakwenda minister wa urimi Mithikari Nturi gutwika raingo ya kaunti ya Meru ontu bura butamerukire bubwega mimerone ya gavana Kawira. Boss, waheshimiwa wabunge, tumeonelea ni vizuri tuanze kujipanga kwenda mbele na huyu muungwana anaitwa Mithikari Nturi. Uruhusu huyu wakili wako Mithikari Nturi umpe nafasi kidogo, sio siasa. Tunajua yeye si mwanasiasa. Akija Meru asiongee tu maneno ya kilimo, angalie mambo mengine kama vile tunaendelea kuwa kama viongozi. Captain wetu anatosha, na sisi tukiwa viongozi wa Meru tunataka kusimama nyuma ya Captain Mithikari Nturi. Mimi naomba tu vile mlinishukuma mkaniweka karibu na Ngoro na mkaniinua nikawa kiongozi wa Meru ni waongozi. Hiyo heshima tupatie Captain Mithikari Nturi. Taitu Murungire ari governor wa Meru. Munya na ari minister wa kilimo Kenya na twinde to supporter president Uhuru Kenyatta. Ne atarera tuteteka area Munya gutwika no appointment nikito aregete muno. Kuna matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipange na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni gavana. Onto bobo nibo amenererwe ni athingati ba gavana Kawira na aria Gideon Kimathi uria kagitene gaka ni mwathikirira wa gavana Kawira kirimanti jakonye uchumi erire uria wari gavana Kiraitu Murungi gwitikiria ati na chinderwe kiri kithurano kithiru. Andu aba kwenda sibitari ya public ro ndawa batina thina na gavana no kuona na bateana million ka nusu million. So in simple terms, most of the elites no mwankaba accept and they move on. Woni ganta romba kura na ndachindo na ndetikirio ro nchindire uraigua ngetinda ko mumari munenkerete kanya itengugi igitara kinya nkeja mburi antu ethira social contract yao nawe nitete bwe na ndikinya kire county at the county level because Martin atwetikanirio muchamane jogoro good as it was, beautiful as it was. Ne atemwaria kuuma number 1 mwanko muthia gutura recognize governor na karinde au. This is a duly elected governor. Mubunge wa North Imenti akiaria ntuku ya Jumatatu na wananitie kurega kunganirwo kwa wene miarieje ya gavana akiuga ati gavana Kawira na abitirie kuruma bunge na atongeria bangi mbere ya Rais Ruto. Hatukuridhishwa na matamshi ya gavana Jumapili akituita cartel. Nilishindwa ni nini tulifanya ndio atuite cartel. Mimi binafsi siwezi kuwa na mpara, hiyo ndio nashindwa. Akisema cartel, mimi hata sijawahi kuitisha kazi. Miarieje ya raimu baru ni akariba igembe baraki nyabo bameneretie gavana Kawira abakiuga ati miari yawe itari na gitio kinyanini na bobo bwari kwagira Anthony atongeria bangi ndene Meru kaunti utethi ararombere ikwaria ikaraye kakurira ana yakara iciombo mutethia kouna muriki sana Meru airia Anthony uma ginya munini mutuma no tuginyare arambire okethania muriki mbere muri abaisu anenkanira akethania anto anenkanira kinde bitanga banoge inara nyuma arari au tuturonera kethia fea na tuturonera kethia tukuku namgabana kurebo na siasi au ri monga thai no tumiroso gete ne guri thai no turera kure usoge uraite dai expendia ku siasi nari nyuma yaku sana ate kwa nabi pinto mama no tutona uri mtu maendeleo sana lakini monga thai terms and conditions ya guro waria ureda mantu ati make sense kana mantu ati ni maana kwa kuna magatero ya komi MP baba kwa game dene Meru county ni MP gendra amono mo kollo to ko man sawero na MP bade ko Meru county akariba bankuruki bariuga ati gavana Kawira ni wewe ngo kwirugira ndwa ici ira chethirite ikojeri county ni ya Meru kwa kagita gakaraja nande abakimuria gutuma ngwataniro na atongeria bangi no to banga bana aya nene iko mwera kidaya turana weke donu enara ke mwezi wake to katina meambo era kwaria anto iba kuwa kidaba bate were to no to meambo era usokia akenda
ethirwa nabo wana kwe baba kurwanwe kinya wake ethirwa etumaira kanwa ke bundu neri kuthimaira kanwa kawe ndira kwani myani yegoro atabati kwari nyora arari no tumakatero yayo yarakuwira lakini nwere na arabati okira karetera raisi wetu atatua thenere ate Meru ariko tigatine gakiumia giki ni kumirire Nteto ati garu ya munini wa gavana ni giti stima ni untubwera andure Kenya Power rira ribatere kuriwa ni thirikari ya kaunti ya Nditingugi banje ubakiuga ati batwire mundune kuma ntuko ya Jumapili stima ikugitwa untububu aregani ba gavana Kawira na boiba bumeneretie bunene na kuburingithania na andu acha bairi baba Ithatu kirokirite matena ya stima kuma eso siaurire twiterete reach out ke Kenya Power patwa excuses twabetera kwatuka tukaroka ringio testima tuna generator ite functional ne rauru lakini iteona mauta so itoko appeal ke relevant authority pa tedi tumekosa stima since Sunday afternoon na tumekuwa na shida mingi sana. Stima ndo inafaa kutumika kila mahali. Akire mangushina ure murio yo antiri yo nankero ngondu kwa wantu betu katokwenda kuwa Meru itete boya why nyomba ira chionde ntwethingia areo no bici ewe ni obici ekithirikari na turenda kwira mama nyomba ntwethingia tiomba kuria kuma Sunday mwanka utuko bwana arua itena stima turenda kwira mama mantu yaro kuthithi mantu yateagirite mutuma te ko most te thirikari ne mutuma is duly elected oyarotari uri na wirigiro bongo ataniro kuonora amwe na bubu na ni nyuma ya munini wa rais uria uri ome ya Kenya kuga ati ageka gikaro gya kugwatithania bairi baba kenda gucokia ngwataniro kaunti ya Meru rukuru kionekana kinya nyuma ya gikaro kingi kia gavana munini wawe MCS na bunge kuthithwa Nterecha na Nakuru mweri muthiru. Tuweke hawa wananchi mbele, wale ambaye walituchagua, kwa sababu governor na deputy governor siku mlitafuta kura mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja, mnaongea lugha moja. Sijui ni shetani gani ameingia kati yenu, na huyu shetani lazima tumuondoe. Mngetaka tuondoe shetani? Kwa sababu governor na deputy ni wa kanisa, wote ni wahubiri, wote walipendana, wote walitembea pamoja, mlipigiao kura wakiwa pamoja na tiki moja, si ndio? Sisi ile maneno hatutaki katika hii Meru, katika hii mlima Kenya, katika bonde la Ufa. Ngome ya kisiasa ya Rais William Ruto ni kelele ya viongozi. Ndene ya mwaka jumwe juju jwa wathani bwa gavana Kawira Mwangaza ni gukuje dindo na nkuchenyo cha gisiasa ire kinya cia atomire Mwangaza kweberwa gitine ni MCs bambunge ya kaunti u no indi ono kwa ni kamiti ya mbunge ya Senate. Kandi kanie Senate yojo Kawira na chokeri okolea na te Jumapili yake ni ntuko Ithatu ndene kiumia na ndereba ba thirikari, security thirikari, ngari cia thirikari, aritinguge ba thirikari na bagita bonthe okolene. Agitene gaka rwaria ruru irwambiritie kairi kire aregani bawe no ngwataniro yawe na MCS barabathuri na kure kionekana kurika bunene. Doria nande ni kethira ndwa iji cia tongeria ba Meru igeta na mbere mwankari na kethira ndwa iji no chumbe kurigeria witi na mbere maturene. Tubati kwethira Thaa turakitwo 47 out of 47. Maendeleo yara tuinayo ni availability ke mwananchi mbise but doing nothing. Masendomba garu ya siasa Ntetone cha Weru TV. Nuguma kirinto tu no tukona kanya kambere yaka kunoka indo getho eta kuraya nchokerete na Nteto ingi. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na anganya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile
Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita Boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira ara kunde ori ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. This September, burudika ndani ya Star Times. Watch real life dramas on Rainbow TV. Sijai kuwa tana rafiki magician, so Exciting movies on Filmbox, TNT, PBO. I got a plan. Telenovela. I swear I'll always be faithful to you. Enjoy world-class sports on World Football, Sports Premium, Sports Focus, Sports Arena, and loads of non-stop entertainment for kids. Morning, SpongeBob. Get the Star Times aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free. Or the Star Times dish decoder at 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Get your decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Don't you forget it. Star Times. Enjoy digital life. Bwana tubeta na bere kurumira Nteto cia Weru thaa ithatu. Minister wa karibu ndene na wathani ba matura Professor Kithure Kindiki arena akinyite mbere ya kamiti yo kare ya mbunge nene na nendethirete coge ciure be wagangi muno mwankene yo Meru na Tharakanithi akere Kindiki wite thinira nene iri mwankene yo ne mantu igi wa mpepo miunda na wite kwiba mobare miunda nete yo ende ndene ya miri 6 yite bakethro baina mapu ya uma tere ukenda kuthiria nkucenio na wagangi bo ntereu Antone Kathenya aina ripotie. Akiaria mbele ya kamiti ya ngwataniro na urumwe ya bunge ya Senate, waziri wa ikale Professor Kithure Kindiki augite thina nene ile thiritwe ikireta mpatho gatigati ga kali mwakanu wa Tharaka na kaunti ya Meru ni wambabo wa migunda bula kugabo ikali kile miaka ya ukabere na gwetokera ungumania mabisa bathiri kali banenkanire migunda kila ntobala batibate elie bobo gitumaga kwa thaino kwithirwa kwina ntunkiruki ya baili bena title deeds jamugondo mwe. That the biggest cause of these protracted disputes and the senseless violence and occasional loss of lives that we've witnessed has been land grabbing. And this land grabbing occurred over many years, whereby corrupt land officials gave title deeds to people who did not own the land to which they have title deeds. Kulingana waziri Kindiki, ministeri ya niambiriti ngwataniro na ile ya migunda kenda kuthiria thina ino na ntobala bajukire migunda ete yao bagatunywa migunda eno na yomba kwithirwe kinenkelwa bala babaterie. Waziri ojo wekaria akerithia thina eno ikethirwe kithirwa kile kagita kameri 6 ejete. We have also I have had engagement with my counterparts, the Minister for Lands, and I have told him to oversee the rectification of the mess that was caused by our public officers in the past. Eventually, we will have, of course, as government, to provide the official map of, for administrative purposes, the official map of government on the 2 counties, for purposes of ease of administration, and so that you don't have overlapping jurisdictions of chiefs and assistant chiefs. But for us, that should come at the tail end. I assure you, we will deliver peace in that region. We will
do justice. We will make sure everyone gets their rights. Nobody feels oppressed by government simply because they come from this clan or this other clan. And this problem will be resolved permanently. And I'll be able to report perhaps progress in about 6 months from today. Kwa thaa ino kindi kialuga ni bathiete na mbele kuongera wikalia ntere ino amuna kuleta ngwataniro gatigati ga kali ba county ino jere amwe nogu kindi kialuga ni bauritia na siasa bantere ni kuiba na nkusanio ino na kethira kwina thina no iko bethiro bakere na thirikari. We have enhanced security around that area on both sides. We have also I've talked about security roles, which we think should be done by leaders from both sides, and we think that this problem will be solved. It's a very small. This matter must be depoliticized completely. We have made it clear with the political leaders of Thaa and Meru counties. We've communicated that they must stay away of this matter, because every time they pronounce themselves publicly on the matter from both sides, we have loss of life and we have destruction of property. Akiaria kiri kamiti eno senator county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya augite kwina bataru bagutigira kwina ngwataniro na urumwe gatiga kalibantere ino kenda guteithiria thirikari kile mutaratara jo amwe nogu gatena gwite kwina bataru bagutigira ntu bala bayinyirikite kumane na ndo mwakani ujo ni bakolewa amona gutigira thirikari ni gwakasukuru ila jomolangitwe. And that you have just stated is the land ownership. It's not about the beacons. It's not about where somebody lives, because we have had some interactions, and I'm happy. I can see some of your officers here have some private to a lot of information on the ground. So I think what we are supposed to emphasize is through the Secretary on Peace, because even this land ownership, the gentrification and all these things must be done from an atmosphere which is peaceful. There are internally displaced persons that are there, and quite a number of schools were burnt. I think now in your consideration, maybe with your sister ministries, you can put those things into consideration, so that maybe we can have these people also get something, and maybe those schools rebuilt. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Antu bakuruba miaka 70 bitine bacumirite bunene kendo ciandikithia mubangone yoinua jamii kuringana na DCC wa Mutuati ni ati kombeka bakaremo kwandikithia kuruba bonthe kumania na wingi bo akiwa ne bacumia bunene kwithira bakirikio ntubo nkuluki nongelete kuate kweno batuthirikari thire kireta mukondo yungi kenda barabati ome pedire bakiandikithwa. Nicholas Chabari aina ripoti tunene offense tukandika households 92 by 92 ndemaanisha atia nyomba anto barejagira amwe tukwelewa alafu ba disability ni nyomba 25 nitukwelewa akorone kila mtu ana miaka 70 na atikuoja pension. Ojune mogana agwa anto baraga kiba kwenda kwandikithwa wandi ya ntunene kire mutaratara urodhiete na mbere nthiguru uyonthe kuma tariki 1 mweri gwa kenda gwa kwandikithia akoro anto obarabata ukiritwe ni irungo obe mwiri na kinya anto obaraba tigitwe ni aciari ibao kire mutaratara wa gutethagiria anto obabu no ende mwanka athaino ithiete na mbere mwanka tariki 15 Mutuati gunka ake anto ibetetwe bakivumiria kwa wingi. Exercise imeendelea mzuri tangu tuanze, namba ilikuwa kubwa turnout. Na kitu tumeandikisha wasee zaidi ya 540 so far kufikia jana, na leo tunatumai itaenda 600, na watoto kama 400 na kitu wale offices, na wale wa disability 178. Na no ntoba kwithiro ontoboba kwandikithia akoro na kinya ikundi biu bingi bionthe baruthikitera muthia mwanka wa 2017 ikonaniria anto ibongerekete kwa gwingi na ogwende atongeria babeba kuromba ontobobo thinambe na kuruthiga wa kila mwanka. Tutakuwa tumesajili namba kubwa, ijapokuwa wasee wale wamepikisha miaka 70 hapa ni wengi zaidi, hata walemavu wale wamefungiwa nje ni wengi. So tutaendelea kuomba serikali kishamaliza hii awamu ya kwanza, tuombe awamu ya pili ndio wananchi pia tuende tuwasajili. Huu mswada tumekuwa naye katika bunge
towa no mwanga antu betu mtu akinye miaka 70 is a continuous process no ntu akinye da miaka 70 omwaka mwaka yokwe bangi baganie 70 yo tuetete kwe bangi bagania 70 na kubeka bate kinyete kadira miaka mwanje kadira miaka 10 hiyo ni makosa zaidi na hii mambo hayataweza kurundiwa tena. Lazima usajili uwe ni kitu ya kuendelea kila mwaka, kila wakati. Kule mbunge National Assembly wamepitisha iwe continuous. Mradi tu ni budget, lakini kulingana serikali ya Kenya Kwanza imesema kwa kila mwaka itakuwa inaongeza idadi ya wale honorables. Serikali ya Kenya Kwanza, rais ameahidi hiyo. Kila mwaka atakuwa na scale it up every financial year. Bila anasema tu anaendelea kuandika walimu, kila mwaka anaandika hii idadi ya walimu hata madaktari. Kumegebe North, Peter Class, Chabare. Rwangirwa International In Service bawatandite na Tharaka University rwari ne baringite njeki arito batano kenda bathoma masters na PhD arito ba nende bethrite bakikirwa bakathoma kithomo ke mantu igurimi na bwete bone kenda kuthiria mpara no kiandene ya matura muno ntere cha Tharaka. Paul Wakabithi aina Nteto. Mde chukuri ya Tharaka University ni umbete kuwata arito bakurutha masters na PhD. Na arito barankuru kiba kulirwa bichi nkia metare ya kithirikari jikeneta IAS Kenya. Aratu keraniria na murugamiri wa nkiama ino akante kuroni Madam Mary Kithiomi. Presenting scholarships for students, students who are doing masters and one who is doing PhD. We are very grateful that as IAS Kenya we can partner with the university. We are grateful that in the quadruple helix model, the academia, that is university, has come in. We want to partner with them together with the government, private sector, and the CSOs to make sure that when we do our climate work, that we are partnering together even to be able to see better impact. Vice Chancellor wa Tharaka University, Professor Peter Kinyua Muriungi akiamukira arito baba. Yes, Kenya. Era tuina director wa UMD, Mrs. Mary Kithiomi, bauturotera scholarship cha support PhD na masters students. Na nkatuambirio chore. Na uchore kabure magirwa. Turenda kuendelea uchore na IAS Kenya, kenda turutha project chia roji, project chia dryland agriculture, na nyingi muno irige empower community yetu ya Tharaka Nithi, ya Meru na Kenya yonde. Arogete tinki ameno yonga wana kinyangia ma irachi ngichi witigirwa kuwatanira na university. Kukurukira partnership nabo tukaendelea Kenya collaborate na other NGOs nikienda tukuria Tharaka University. We are not close to any other organization as long as to share interest yetu cha university kuthomithia, kurutha research na community outreach kana kurutha maundu mara magatetheria community. Mbitwa nene kira rito abai gutigiri bakuyoka kiri mathomo mama kumenyera rera ni kingo bomba gutethia mugongo muno wa Tharaka. Students that have received the scholarship today, ours is to wish you all the best. Kindly make sure that once you have done your studies that you come and help the community. The Tharaka Nithi community have had a lot of issues with the drought because it's a nasal county, but I want to believe that with your research you'll be able to bring results that will be able to help this community. I want to encourage you also to come back to the institution as alumni and actually share your knowledge to the other students and also encourage the next generation. Bamwe barito baraba umbire kugunika na murandi uyu. Na imdenkenete mono nonto ba scholarship era ndekete upewa na organization ya AIS na inko baira ibwega na bendelee gupa arito bachukuru yetu scholarships tire mwikuthoma turutha research na tuendereithie maisha metu na tumbainya gutethia community yetu ikura. Ndina nkatho nene muno ki IAS Kenya nonto botunenkara kanya gaka kenda tumia kurutanya monge kurutira mugongo wetu community yetu wira. Nkiripotera Uru TV kuma chukuruni ya Tharaka University, Bito wa Paul Ogwa Kabithe. Waindia na uguri, ureteri ni Weru FM
96.4 rumuri rwa Amiru. Arimi pantu ambui barabeyire amwe mwaka muthiru kurure sako nende nibakinyanirite kiroto kioka kwambiria sako ikenda ibatethia kirurie sako mukariritie wa ise ya kungutia wite sako ne kumenyera arimi bani na bena witikio ya kurabonene bakire thirikari kubaringa njeki. Nicholas Chabare aina Nteto. Arimi ba antu ambui bambiririe na urimi w'ikwasi obo avocado bo macadamia na basapoti ni murandi wa Narik akumania na Weru ubwa memba abarabare kirisako eno ya Ntwambui ende ibarikitie na kuonekana abaruthite ebwega amono kinya Kenya yonthe kirisako ochionthe ira cianjiritie injeru kuringana na mukaririgite wao akiuga abaye na Weru bakuthina mbere na gukinya bantu araja mono nkoroki walira tayari banjiritie kuruguria mantu meyekweya na loni kiri ya memba tukumenya by the grace of God sako yetu ikarama na bandaye kethwa imbangi nene na ingushokeria Murungu katho no tutitwinka kitwambiritie sako ndene Kenya twina sako manayana na 40 something na batwe de turanjirie no ntuka tura support ni nari kenda tumba kwambiriria ibatu tura leadre kisa kuisi onde ciambiritwe ibatwe Ntwambui twi number 1 kisa kuisi onde turanjira ni tiacio tukiende ni take off tukwanjia kwa na loan atukwanjia kwa na loan na ingu karibisa antu betu bantu ambo ino twende mandi ya thai ni ya tu terete ya tu ratu ibaswa kana tuona akenda nange thai mbati tukwanjia wikude twingwa iyo ni tukura turi amwe thirikari na moroto ya utethia itho ni thirikari ya national government itho ni thirikari ya county government ni kwenda utethia mwananchi lakini muntu gutethwa ari umwe kiumbe ni untu bubu umwe ora muthoiria wa umoja ni nguvu so antu ibachiunge na tukundi ontu tuciunge na tukundi na bakabwithia moroto yumba utethia ontu yote na yo asaku na ugwende ibakoromba kinya thirikari ya kaunti ya Meru ni thinambe na kubatethia mono nkoroki nontu sako eno yanjiritwe na antu bakagwainda mono arimi nikenda abathinambe na gukira nkoroki walira antu nabo bakurwa ibe bunge na sako eno nikenda thinambe na ukurania nabo baba formete sako no bendelea na kurima ikwasi na kinya me into bibi ingi kiromba pia sako iba tutumbe kurikana ni county government kenda yomba kutoa kinya mbeu arimi betu baomba kuendelea nkuruki thirikari tutethia muntu kiumbe iretethia antu bari group na ibo ntende raumira ke arimi bara kidogo yewe tungane twende twa group nene ibwithe sako wewe ndei kundi yako ya na wewe mbo faindika saindi na baketha bati kando baketha ba inyeli muno ku ya kuingana na bara banjire safari mapema na pole pole kuma Ntwambui Gembe North Peter Class Chabare wendia na uguri ureteri ni Weru Ithainya na ndagika 17 no tukinya muthia Nteto cietu ngucokeria nkatho no tubuko thawatanite na undikire Nteto ciethe mumbango ya siasa na itorikia Thaa hunbeto wa MUTEMBEI Edward mwana twa mathithio kari CD Karwetha. Good night.